birin ha rinde birin de la la dilimin birin rinde birin ha rinde birin ha yaro yaro rinde birin ha rinde birin de la la dilimin birin. Seher gül yarak aşkırın ha rinde birin ha rinde birin Seher gül yarak aşkırın de la la dilimin birin Seher gül yarak aşkırın ha rinde birin ha rinde birin Seher gül yarak aşkırın de la la dilimin birin rinde birin ha rinde birin ha yaro yaro rinde birin ha rinde birin de la la dilimin birin. Bedenge Dilan Yaşar, müzika Zülfü Kartakgül, Sayı Mertan و Burak Aygün, Roj Baş, Sabah بخیر تماشاوان جان بخیر هاتون بر اکران TRT کردیه داویا هفته به موزیک که خوش دست بکر ایرادی سامیل سر مشارکه باش و هجا باخت لورا ما بحثا پیشروجا زاروک خو بکن امی بحثا سناوا آزمونام بکن هم آلیسیا هم آزانینگه هم زاروک سناو چواد به خو آماده بکن و هجی چه بن لورا پیشی آمده ما حزیرانه ده آزمون هنه زاروک خود بیم چوا پرورده یوان تعقیب بکن هجونا ها بر ملسر ویکه بسکن دو میوانی منین هجا و قدر بلند استودیو منن هر وها وجد کارم پرسی خوش میره بشینن دما کو تشتکی مراق دکن دما که هندک مایه ام چوا هجی درونیا زاروک خو هبن ام بحثا ویکه بکن 0506 567 5662 ببین مره وندکارش میره هم سلاوی خو هم پرسی خوش میره بشینن دو ماموستین هجا استودیو منه او آگاهی انگلی باش بدن ما وجد کارم پرسی خوش ما بپرسن از جوان بپرسن ببره ام کارن ر نشانی هفدو بدن او ثابت میدم مسقط و ندم سکناندم میوانی خو بدم ناساندن جبو موزیسیانی ما از بوان دست بیبکم دیلان تو بخیراتی سرچاواتی دنگه تگلک باش بس فاستکم مالاتاوا زلفو کارتاکل تو بخیراتی سرچاوا مالاتاوا سای مرتن و براک آیگون جب بخیراتن دست و ثابت سری سبب هم کم خوش کرن سپاس که مالوا و ایپوک ماموسته ریبریه تبخیراتی ماموسته سرچاواتاتی سر خود جورا من چانم باشین ساخیا جنبم باش ان شاء الله امشي باشین مالوا ماراتون که دوب درجه مصابجن له هندک ما نوسا وقت خلاص ببل هندک ما می بحثا وینا بکن پروفسور دکتر فؤاد تنهان اون بخیراتن مالوا وان سپاس من چانم باشین جناب صاحب باشین هیچ باشین مالوا و ان شاء الله سران سری 2 ساعت ام ر نشانی خونده کار خو بده ان شاء الله مصابجن ای باشه ام به ماموسته خور هلبت بحثا و مسئله بکن هیچ نوع می دست بکن اون همه زاروک اکل ما تماشات کن خونده کار ما جوانه ما ماراتون که دوب درج بو بکی سال که بهتر اون دخبتن لیکن بنرن ایرو کی جان شاشی انج کی جان راستیا ام دکنم کی جان بردوام بکن پشتی وتره کم لبر mesela bir kutup ayısı önce sonra ازمون ناوندیه جبو خوندکارن دبستانا ناوین و لیسیان چنه؟ خوندکار جبو ازمون لگسه و یکسه دوی چوا خو آماده بکن. هر کو ازمون نزیک دبه، مترسی و سترسا خوندکاران چما زیده دبه؟ جبو خوندکار ده ازمون ده سرکفتی ببن، پسپور چه توصیه دکن؟ روژا ازمونه خوندکار دوی چوا تف بگرن. خوندکار ده دما ازمونه ده دوی ماویا خود چوا درواس بکن.
Piştî azmûnê xwendekarên serkeftî divê çawa û li gorî çi tercihên xwe bikin. Di pêvajoya amadehiya azmûnê û piştî azmûnê divê malbat çawa tev bigerin. Ger xwendekarên li ciyekî nehatin bi cî kirin, divê çi bikin? Meleme bahsa azmunam bikin demam dibêjin azmun her tim xwendekarê helbet çavê piçekî ditirse malbat jî pir ji xwendekaran bêhtir stresî zêde dikin ez wisa texmîn dikim lewra em jî diwan rêyan re derbas bûn ez wisa bêjim malbat bêhtir tên ser xwendekara lê me bipirsin ka azmun çi ye yê kasê çi ye navê we her tim diguherê demek ÖSS bû LGS nizanim ew qasî nav diguherê êdî em tevlî hev dikin em wêna pêşî hîn bibin paşê kam binêrin divêm çawa wan xebitin em ê bahsa van yeka bikin bi destûra mamosteyê xwe ez ê mamosteyê xwe Eyüp dest pê bikim Eyüp ok em ê bahsa YKS'ye dixwazim dest pêkê de em bikin YKS çi ye mamoste û em dibêjin hindik ma wê kengî pêk wêrê ez wê jî em dîroka wê jî tarîxa wê jî em bêjin dest pêkê de YKS maneya wê tê çi YKS evke nevi Türkiye Yükseköğretim Kurumları sınavıya bu ev xortê ku lise tıkadînin û tê derbazê zanengehê bin ji bo wan evkeke azmuneke giringe û bivî yani puanê ku tê ji vî bistînin tê bûyî üniversite kar bikin zû ve heye yani ne Tenê navê wê diguherê em karim bêjin zû ve heye navê digorî yani ÖSS dibî YKS dibî LYS navê wî digorî manewî evke aynı nagore manewî ev e yani wekî çawa bêjingek em hesab bikin arvana hûr çî binî ê gir li ser dimîne ê ku arvana hûr îdî qedre rêza zaroka jî ê hûr îdî qedre manas azmûnê ku zaroka ji navê hilbijêrin zarokê jîhatî ji navê hilbijêrin mana azmûna tev ev e arvana hûr çi binî ew çin evke dibistanê baştir zanengehê baştir yê gir jî li ser dimînin ku pişkek ne idi başın idi yani em wisa nebêjin mamoste belkî tedî xwendekar piçekî dilê Belê. heyam êde Ama jî dilê wan xwendekar jî tenik em wisa xwendekar vî bêjin manê dizanin yani baş yan jî ne baş em nedim berhev tedî hin carat dilê dinêrê hin xwendekar di mektebê de qet dersê wa baş dînin zanîngeke pir baş qezenc dikin em bêjin ew strêsa wan bijna stres yönetimi birê ve birina stresê malbat gelek etken têkilî hene li ser vê piçekî wisa rast bikin baştir yani mîne mana azmûnê ev e lê belê yani zarokê ku dibistana wan nehêjabî û azmûnê de tiştê baş derinin zafin em nejwan yani ev mînak jî pir hene belê belê mana azmûnê ev e yani ê ku rêza wan gir bî ê ku çete rêza wî milyonekî bî dibistanekê baş kar nake manawî ev e yani em nabêjin ew xirab e ev nexirab e Dedê malbat piçekî em tiştê wisa pir diqat dikin em Belê. bi awayê kurê me ne başiyan jî keçan min ne baş e ev mesela zarokê xelkê tu zanî pir dina millet de heye ne wisa mamoste ez ê berê xwe bidim mamosteyê xwe mamosteyê de mezû bêjim derûnî azmûnê çi ye em wisa bêjin tedî êdî dibêjin kurê me yan jî keçan min niha di psîkolojiya azmûnê de ya nizanim di rêya azmûnê de kes neçêm ser de kes oda wê nexin ev jî tiştekê giring e derûnî azmûnê heye ne wisa Belê ana dêbab hemin divên zarokê wan serfiraz bin hem emtihanan de serfiraz bin hem nav jiyanê de serfiraz bin seb wî jî canan zêde rexne dikin rast canan zêde baskiyê ser zarokê xwe çêdikin ew zarok jî ser vî bin vî rexnê da bandora wan ew dibe derûnastiya wan piçeyî xemgîniya wan zêde dibe hestiyar dibin ne belê belê hestiyar dibin ew xemgîniya wan ew hestiyariya wan nav evê da nav vî maratonê da nav vî wextê da piçekî xira dibe işte wî xirabûnê em bêjne wî işte sınav kaygısı em bêjne wî işte stresa wî ev çand em ê pêk bînin em belkî berspirsiyatene em ser vê jê piçeyî sekin yani em wana çawa hindik bikin çawa kêm bikin çawa em bijin bi malbatê re bixwe mamosteyan re wê têkilî em baş bikin em ê li ser wê jî bisekin İnşallah. Belê pekî mamoste em bêjin em her tim dibêjin ya azmûn mesela Hezîranê de ye serê salê hin kes dest pê dikin hin kes dibê mehek du meh bimênin em ê dest pê bikin kengî divê em dest bi xebata vê azmûnê bikin lewra em çend sala dixwînin
ilkokulu, ortaokulu nizanım enva mektebe hemiye xalas kin peş dibistani ve hin malbat dest bedikin. Mamostaya taybet dikirin, dişini kursan. Yani kengi em dest bi xabatı bikin ji bo kum tişta tu xwazim bi dest bixin. بله اف فرصت الگوری او که یعنی جبو او که سپور پروردهی وی او که تن اشیت کن او اید زنم هنگ جم مالبات در حقی وی فرصت پشکی او که آن ازانم کو کمه yani fikrim pişki keme lebelim tuhazın ku bejin iro ne roja bir prse ama bejin belki jibo sağlık kedi jibo sağlık kedi hem de bejin bejin jibo nivan belki kerivan be الگوری آزمونات گوری آزمون لگسی وقتی بی یعنی دست به چرنا خبات آزمون لگسی ایریه و یه قاسیج ایریه زاروک ایدی هندک تیرن لگسی و آزمون لگسی جیش پرسه سالات 8 ته اوکترن yani legesi aliseye yani ama işi bejin جوان درساته پرس چرن جبو بیج سر ساله گبه کو زاروک دست 8 چر سال 8 yani درس خو هدی الحمد خو وبماموسي خورا بهفره يعني نب سري خوتني بخبتن اظن ليجاسي بس جبو في خبط بس هفشان لبل اي يقاسي زيدي دي تكفني اف جبو اوكي زاننجي جبوني يونيفرسيتي كاركرنا يونيفرسيتي هجمار زيده بله زيده تكفني جنجو خورتما زيده تكفني في ازموني رقابه او ايدي هي متوازن كو زارو بشكي درنج بشكي زود دست بخباتا يمكن دگوری بله لیبله مثلا ام جزارو کارم بین کو اون کار بنو اونوی او که خود ببینن çünkü درهجه 2 سال بین 2 سال سال 11 lisede سال 11 اون دست بپکن هدی küçük اون دست بپکن gabe ku 12 خلاص bu اون زاننگی هکی گرین کار بکن لیبله افجی الگوری زارو کا دگوری ام کارم بجن نهاده gabe ku سال کو دست liseye kir هدی و بزن بن ku آزمون یکاsil پیشویه سال کو اندرزه خب ساخلمی و تمامی باشی بخابتن قبل کن هاتنا سال 12 جی لیسه 12 سال 12 جی او خبات جی بسیویه لبل گلیکت پیشده زیاده کماس کمت نبی yani em mijare xwed be xalas kin Servi mijariyet karım mütebiyet işteki bejim. Miruçan reyeki da biçe. Avre çıqa dur be. Rojeki dem nikarım biçin yüreği. Ve ne? Gerek avre em hidu gav biçin. Ev anha sınavi videmi yani azmune videmi nemina ye berine. Sevi eğer xandevan سبحين نخوينن يعني كتابان برتقان سبحين نخوينن أوايك في امتحاني ده سرفرازيا وان بيشي كيم دبه سبي نبو في امتحاني نبو في أزموني خبتن بو جيانا خو بو حياة خو ده بو سرفرازي gerek haru istikrarı bin piçik ne bu sınavı le haru piçik xebete داویه دا او حمنتی سرفراز بن لی ام جیوی زانن وی امتحانی دا همون سرفراز نابن یه سرفراز جیبن یه سرفراز نبن حیات جوان را خلاص نابه حیات جوان را دیسا دوام دیگه لی بو امتحانی سرفرازی وان گلک استقرار هرو piçik servida müjülben servida bxabit. Yani xwende karek roje de çend saata bxabte mamoste tedi mesela em malbat biçeki de seri sabah ya vari bilal ser derse bi ama de çe em bejin xwarim bxo de hadi zu bxo zu her ser derse bxo İşte ev meselede her zarok mina yeki dinenine. Her yeki jhev cudatırın. Sevi işte saateki xabitin, 2 saatten xabitin, em nikarin dişteki usabişin. Hindekan ra saate lazıme, hindekan ra 2 saat lazıme. Hindekan kemasyavan zeyde ya geleke 3 saatin, 4 saatin xabitin. Le dema xemginyavan zeyde be, yani rexna debaban, baskıya debaban zeyde be, kaygıya zarukancı zeyde dibe. Em jvi zanın dema kaygı zeyde be, tetbi 5 saatinci xabite, سرفرازی وان کمتر دبه فهم وان کمتر دبه سبی گلک زاروک راحت بن هنده araştırma çekirne ser bir meselede zaruke keyif hoş
zarokê mutlu dibe bejnewî anegorê zarokê ne keyfxweş bin hînbîna wan tam şêtiken zarokê keyfxweş hem hînbîna wan çêtir e hem jî ew jî dibin yani Beter bir sert. bele usad be sebû debab geleke zêde ne rexne bin ew yek ya duyê jî geleke gel zarokê xwe gel vî evê da tinê nebêjin here xebite ew gotin ji we jî nagire gel hev geleke dest bikin geleke gel hev guhdariyê hev bikin eğer tendurustiya wan de tiştekî ew hebe gereke alîkariye hev bibin. Bina gerek pek bin tabii malbat hin cara yani şaşiyen olsa em gelek dikin em tedbiqi em bikevin azmuni em dehşi wandine em dixwazin her tim bixebitin ev jî stres wan zêdet ke ya tiştekî zêde xirab şe ev debab zarokê xwe ew diken qiyas diken bêjin nizan zarokê cînarê wiha bû çima wiha nabû ev zêdetir jî ser tendurustiya wan tiştekî xirab em mesela çareser nabe ev mesela zarbê falan kes bêvan kes ev her tim heye muqabil ve mamuste ve demê em bêjin êdî hindik ma ji azmunêre her du azmunare jî LGS jî û YKS jî hindik ma malbat divê em bêjin çawa bikin ji bo ku ew stresa wa kaygıya wa wekî mamosteyê me got zêde nebe divê ortameke çawa ji zarokê xwe re pêk bînin. Mamoste pişî pasayî kir ez cana ji zarokê re sad bêm dibêm û di nava ormanekê gelek şînayî tene û gurekî li pey we ye û dibazin çîtî aqilê we dibêm oda em xwe xilas bikin bes e dibêm di nava wî ormana de nava wî şînayîtiyê de nava wan dara de evkekê darekê ku dûrdekê de şîn nabî faraz bikin darekê avokado ye dûrdekê de dûr de şîn nabe hiç deneva çe serî dibe na çünkü gur li pey me ye em ew kin xilas bikin em got ez jî dibêm ji wan dibêm gavê ku zarok ji malbata re jî û ji zaroka re jî gavê ku zarok dibin stresê dibin dibin sınav kaygısiyê dibin ayrıntıya nabînin yani mejiya wan xwe digire mejî xwe dixefêle û ayrıntıya evê ku têpkêrê wan bin nayle ku bibîne çünkü ew çax çî bîra ew kedeye bîra meriv de ye ji bo ku mirov jiyana xwe berdewam bike yani savaş qaç em jê re dibêjin psikolojiyê de ew çax qaç heye yani birave ji bo ku tu jiyana xwe xelas bike tiştekî dibin stresê de dibin kaygıyê de jî psikolojiya derûnnasîya zaroka her dem wisa nabînin yani dibe bila azmûn ev deqê de ev deqa ku ez tê dem ew azmûn heye bila xilas bibî çawa xilas bî bila xilas bî dibin stresê de zarok bi vî fikrê ew ka pirsa ew dikin cewab dine wan ji bo wî jî yani ev şixa ji zarok jî hatibin û serkeftina wan mirov garantî jî lê binêre gavê ku vî derûnnasiyê de vî psikolojiyê ketine azmûnê tedî pêşiyê gotinê de te got ê jihatî jî hene baradayî dertînin ew kî wan ne dilê wan e ew wan netîje azmûnê û ê nezaf jihatî jî hene ê nezaf serkeftî jî hene ama di azmûnê de baştir dertînin henek jê jî ev yani ez çawa bêjim seta wekî bîst ji vî ye ev nayên dike çimkî em di nav jiyana zaroka de vî zaf bînin û em ser vê zaf jî diaxivin bi wan re inca em dixwazin ku malbat jî vî bizanbin ev tiştekî mesela zanbûn evî tiştek e yani çime zarok ji stresê azmûnê wan baradayî dertên mesela ev e zarok ew çax di azmûnê de fikrê wan de bila azmûn yani bila ez bila hişêm neçî bila hişêm neçî bila ez dil neçim bila ez azmûna xwe sazkarî xilas bikim heyra yani dibinê stresê de ew ki psikolojiya mejiya insan ew e bila malbat vî tenê bizanbin ku zarok bi vî fikrê dikevin azmûnê wê zaroka piçikî ew kin rehet berdin û mirov dikare ji malbat re ji dê û baba re jî zaf tişt bêje yani xilas bû sal îro pêvet êdî têm em ê çi bikin wekî çawa ew keke mamoste jî pasayî kir got xebata azmûnê ne îşe roja ku salek ku ew keke yani xebata azmûnê û ez firz dikim perwerdeyî ne ji bonê xebata azmûnê jî ez dîsa vî jî zarokar dibêjim êje gavê ku zarok têne sala niha yan jî sala pênca ev her du destpêkirina ew ki ortaokulu lîseyê ye ev bên pirtûkekî hesab bikin ew ki
پرورده پرتوکیا کی حساب کن ام جوره هر رود بن 5 روپر بخوینن 5 روپر نزعفه 5 روپا زحمنين چک بخوینن قابل كو دبستان خلاص بو برتوكا وجه خلاص بقى نحوجي ونزيدتر بخبتنا حمدان كون روجا كده انجا ايرو خلاص بو جالك برتوكا في خوندن يعني اما رابن وي برتوكا سيرف بزارك بدنا خوندن ثم في عتاوي ويجتني او خباته وانا حتى ايروجي ويتف الحاشيري ويتف اخمب بي اما وان بردن لحاله وان وكيف وان شيرهات دلوان شي خواست بيلن ويبكن بلا هرم قرن زورك از روجه داوی من دو روز سه روز آزمون از نخوازم که زارو بخبتن شویچ دوی پرتوکا دوی سوری از نخوازم شو کوچین برای واجی که لبر دریه مکتب آنجی ام دبیرن دستوان ده پرتوک هنه یعنی او زاف او يعني ام جوره ام زاف بين خطايا كي مزنه يعني او زيدت كي ستريس زيدت كي تشاخي كو ام كتنا قابسسه دمامده دو حب او يعني إذا تبكي أنا صنفت يبغى أنا ما مستعد صاب باورم بيشيا مدى سوريا جا برست كيران أمجي الباش من أمشون أصنف باور ما مدى بس أنا تبكي أنا أوكي أزمنا قابسسي بيشيا مدى خبردم برست كي ماتماتيكية جهبر أنا مهاف هينتكن هردو شيء يعنيش هاف هينتكن يعني مجرد كيكو أمجي أو كن فهمت كلام زان راستيا وشيء هودو يعنيش هينتكن إنجا أو برست صنفت دجي أزمنا دجي درك في بيشيوان شو لسه بشاشي شو بشاشي اینجا خبرت داویه یعنی دو روز سه روز سونه ام نخواستم کوی دزارو کپچن شخص سری وان راحت بی شخص دلی وان راحت بی و آزمون وان تیدی باشتر وی مجرا داوی یا گلک وی تشتیجی دانن دباب زارو که خواه گلک نه شرطی بلا بوین به شرط گلک ببین لی دما شرطی دان ناو دا استرس وانج زیاده دبه مالس مخابن ام به کیجی پردکن یعنی ما مثلا زارو که خو ام مکتبتن شخو ام بجن چند ساعتان مکتبینه اما دشین جه ماموسته تایبت یعنی ماموسته مالی آن دیچن کورسی شخو داویا هفته دیچن درسخانه یعنی کورسین تایبت دیسن بجن براستی او زارو ایدی عاجز نبیجی خباته افتشته کنه شاشه بیا تمام راسته مالبات خوازن زارو که ببین تشتکی گلکی باش هم امپیر دوستن هم عالی آبوریه ده پر زحمت و زارو که دی نخوازی درسان ببینه نفسه بله اف پرس او کاوی پیشیاوی تیجی او که قشاق فرقی هی یا قشاق نابرا نفشان دم بیزن نفسه نابرا نفشان ده او که يعني وكي ام جافدو في او ناكن فهم ناكن ام بين جيانا زارو كما جيانا مي وكي دمامه ده جماكيري كو جيانا وان ازمونه وش خباتا ازمونه و پیوی باشه تو تشک تدتنیه جوی و گرنگتر جوار نوا جانه تو تشک تدتنیه چون که دماوند بلکی ویلو به جوار صحت بگوتن راسته جزارو که فهم ناکن از ابا چون دیگه 11 ساله از اوکیت کم یعنی سپوریا پروردهیه جت کم زاروک هنگ جه هنگ کتنه جمد دیو بابی وانتین جمد بن زاروک مت آزمونه ده نجیاتن هم حموتش تکن اموی جیاتی بون دوروان نابینن ادراینم شبکه ساعت 8 نیواده زاروک چه دبستانی سیاده خلاص بی سی نیواده خلاص بی هفته 4 روزی شارع حتی هفته تی درسخانه و روز لادو شمیه جی ماموستا یکی تن درس ماتماتیک ترکیه تن دنوان اف زاروک 24 ساعت جنوی هی روزه ده وکی 12 ساعتی 12 13 ساعتی لسر پروردهیه و لسر خبات آزمون درباز یعنی جغین نانو آوه تو تشتكتني جانب مجبوري بيفت تشتكتني عاجز كيرن درباز بوكي تشوا انسان كو هروش نانتني بخوا صاجي عاجز بن كو ايدياني صاد بيكو دليوان جوانره صاد مزاف ديتي هنجي زاروك آزمونه ده جدلتشن جهشتشن راسته يعني جيانا وان 2 سال 3 سال روجه 12 13 ساعت سريتشه قبل كنت كيفنا آزمونه ده سوبيون لافدوت كيفي امشي باورتكم دروني اوانه وسما مستخرات كم يعني هن مالبات فيددن زارو كي خو انت ازمون قزنج بكي ان جيانا تخلص بو ماين ونماين يعني تشتكي بر خراب ازبارم يعني مثلا وان تهديد تكن قفال وان دخل استبب صنايعي نظام اي كچكار دبيزت بزوجينم يعني تمام belki حنكا دكن ابد بنش زارو كانده برجي دغري نفسه هم تكارم في بيجن يعني از تكارم في بيجن سربي مجرد دباب حمد تبين زارو كيوان سرفراز من وين راسته لعملي وان هندي تشتان خراتك
çant ve guti eğer tu kazanç neki jiyana te zede xarabe. Ne belki jiyana hiç zedetir çetir be. Belki başka. Sebi her zoruk kıymete, her zoruk zede mühime. Le mettevi tamam bir azmune da serfraz bir meselede işte ne? Le miktar xabati yani tu çıka rojaki da çıka xabati 10 saatten 2 saatten 5 saatten ev ne meseleye canan ev ne müjareki giringe dema mürut tişteki büve canan 10 saatten tu xabati şu nayte birate ve ne Rasta usay. likengi ev tipte mesele eğer tu nevi tu txabiti li tu tişteki femnaki tişteki nizani evate stresate zedetir dibe her dakika zede dibe her dakika iştara müjül dibe tipte giring tipte mesele zede dibe sebbi debab geleke zaruki xwar rahatken çanti rahatken zede eğer bejin işte zaruki cinari vahabu tu vahabu tu kazanç neke ajiyana te xarabu tu kazanç neke ezete vereke sanayi lideri xabiti ez nizanım çapkim yani dema veyana xwa danine ser şartı ki ew heme bejin tendürüsüyle bejine disosyatif bejin yani kişilik avan xarajı dibe Kesayet avancı. Beli keseyet avancı xiradı be dipne du keseyeti yani keseyeti bu debabı xwa çantı bin xwa usanti nişan deden li rex debabı xwa dur bin tibne keseyeteki ayrı Süper bey em doktorun pir baş tibinin de müzik hazdikin mesela. Beli. Yani em mimarın pir baş tibinin avahi sazın pir baş tibinin de bir resman çedik mesela. Hem Ali malbatık kaildikin le işe kovdu bakın işte kedini. Yani davi de gelek emri bejin jiyan ne perçe jiyan evet dahi hebe sebebi nav perçe ki daji xarabiye hebe ewa mazne daji xarabi tune be mrut karwi ew be tolerepke le zahviye da debabı mru zede kevne ser mru yani em jivi vina bejin ya tu çabi ve serzarukan nebe serzarukan nebe hema wan rahat behlin çantı ben bula vin em müna bejin em tinit bejin çabi ve bla serzarukan be bla istikrarlı bla xabat xwaj biken li nebo tini sebe azmuni jiyane hibiya wane ev jiyaneki mazine jiyaneki giringe hibiya wane ev jiyan netini seb azmunekiye ev jiyan netini evekiye eğer bir rahatiye dene zaruke xwe İnşallah hem imtihanı da serfiraz bin hem jiyanı da serfiraz bin. İnşallah bir işte. Beli mamusta. Navimin Ümit Batmani kozduk eslavanj mamusta Eyüp redişenim gotiye sersera serçava mamusta Batmani merslavatne. Rojbaş Edibe Hanım gotiye slavaj Dilan Hanım redişenim denge ve pir hoşe Zeynep Ergüç Merdine Şandiye. Evet deme emcil denge ve hoş gohdari bikin. Müzike ke gohdari ken bila hevali me temaşavanı me şiar bibin. Paşa ember devam bikin. Kerek. Ezu hamori tora nisan gede vore hora Ezu hamori tora roze sonna pohura Alavindi halu seveno Alavindi halu seveno Alavindi halu seveno
roze sona kohura alavindi halu seveno alavindi halu seveno alavindi halu seveno. Tu zenguna Almanya'de es fekiro devamade. Tu zenguna Almanya'de es fekiro devamade. Çene to keşrema vazi alavindi halu seveno alavindi halu seveno alavindi halu seveno. Çene to keşrema vazi alavindi halu seveno alavindi halu seveno alavindi halu seveno. ساعت آخوش دنگه و هر لدنه و دسته و صعبه براستی و استرانه که خوش مره گوت جا انتالیا جمره سلاواتنه سلاو جوره گوتی ام لوه تماشه دکن ادی بخانم وقت پر گرینگه دوی زارو که ما اموال نهیلن ولا منها بحثاوی مسئله کر از باورتکم هنه که وان راحت ون بردن باشتر دبیش بود درونیا و جمردین ادی سگلک سلاو جمره هاتنه سر چاوا سلاوی و هر بت وندکارن درباره آزمون ادیجی جمره پرسی خوب بشینن تلفن اما بین اکران دنوی سجاره کدی ببیر بخم 0506 567 5362 ببینم روندکارن جمره بشینن لو رادم ماموستین هجال و درینه دبکون پشتی برنامه من نگیش نواش برای پرسی خواب بشینن از جوان بپرسم از خوازم چه ای خجاوی بپرسم ام بحث لیگسی او یک کاسه دکن یا ماموسته تدی یک کاسه هنجارم بسر ناکبن آنچه بشه کوام دخوازن ام بدست نخون جاره که دیت کارن وقت شانسه که میدی وساهیه ای لیگسی وسات تونه نه ام بجن لیگسی گلو گرینگتر جیه کاسه ام وینا دکارم بیشت گرینگ بونی آزمونه yani مرو بین öğreneceğim hep مرون kar olsa bina zaman. Ev şu gerinktir مرون kar beje. Yani az bavarım azmun jiyan ansana gelek ne hevçen giring bi. Yani az naxwazim ku peyva giringiye jiş bu bejim. Lebeli saat ya ev kama ev perwerdeya pergal ama evet. Lebeli yani الگوری zaroka çijan bejin giringe. Yani kumru heri liseye ki liseye giring yani o ne giring yani. Hene yani bejintin ne hene. Ek zaroki ku serkeftin kevnu azmunu baş darbaz bir tefçine cem hep bu ya lisede bir giring ne mamustevan akli beji aynine. O Portukevan ji aynine. Müfredat havan ji aynine. Lebele zaroki ku jihatine gabe gutene cem hep ev dibistan wikid bir pişkek idid bir giring ku jihatit bina ki zaroki ji bo vi gabe ku liseye zaroka baş bir karikirna azmuna yekasi rahattir bi. Lebele juan lise mayne zarok yani zarok jihati heja zav dertin ama yani istatistiki zav nerim van dema bu ku am zarok o malvata khayil kin yani liserçi am o kim bunların hene gije lise hene ku mesela awsal ku zarok ku ketana azmuna yekasi ku kar ne kirnetine u van zanenge giringji xoşikji karikirne trene hene gije hene yani lise kemen yani az farz kim nezav beşe ku evkin yani giringin evkirne karikirne ev dugori yani zarok gave ku jihati bin her ne lise nezav baji karın bölme beşe baş karipkin giring bu navi jboni yani gori malbata u zaroka pişke gori lebel am karın bejin her du hama weki havin lebel zarok ku legese
LGS'ye de serp kevin u liseye ki baş karpkin ve idi pişik riyavanş ali azmuniyeti ve farabi belki jboni jiyane neydi fıratır bi belki jiyane on idi zahmet darbaz bi lebele jboni azmuna yekası eku çona yani LGS baş karpkin çona liseye ki girenk yani yekasa van ez bavarım te idi rahat darbaz. Yani leverji mamosten bejin şart derdi kevin meydani. Mesela mamosten beje ya dema liseyke baş be o ev kesin kulur gahaşt bine hep hemme vak de asta hevdene seviye hevdene le liseyke bejin gündeki nizanım kuderi hemme heval belki vak hevdene şartı herkesi vak hevdene tekiliya o tesira havirdore liser ve bejin tesir dike yani liser xabata xwende kara. Yani şartı her xwendevanan aynı niye? Sevi aneguri malbata me imkani wan fırsata wan jev cuda cuda ne ev jî etkiya bandor etkiya etke encam etke em vizanin lê giringahi ser eviye mesela zalame kefte çole şuşe av jüra zede giringe ne Bele usay. lehindekan ra reh avi şuşe av tu giringe bütüne sebi ev azmun girintire mrujvi nikaret beje evi ye deniji canan malbat amru mesela gündeki be zede van mesela nizanı sebiyi zede nakefte zarı kohaji o zarı rahattir de be mesela şivaneke çiyayı da ber bazı kitaba xwed xwîne rahata sebiyi spehîtir fêm dike zûtir fêm dike çêtir fêm dike cana jî tu tamşê dike ew serfiraziya wî azmunê da zêde çêtir e. Her tim piştî azmun avan uçya dibînin dibê filan kes nizam şivanê filan tiştî bû mektebeke baş qazanç kir yan jî li filan gundî bû qazanç kir ev jî tesîra rahatbûnê tesîra rahatbûnê sebiyi vî tesîrê da ev dema mirov dur ve tamşê dike ha işte perî vî hindike imkanî vî hindike fırsatî vî hindike kitabı ve hendike ev geleke kazanç neke mirov usat beje lê usan nîne mektep hemme müfredatı wan aynıye seviye biçey işte hendekan dersi özel tehingirin seviye zedet kemne ser zaruki xwe ev serketin biçey dur ve mirov dema tamşê dike mirov beje fayda dide lê fayda nade lê mirov geleke vî bike kefte ser zarokê xwe belê lê zêde dema mirov rexneke zêde mirov vî encamê dete zarokê xwe stresa zarokan zêde dibe dema stresa wan zêde dibe fêma wan jî kêm dibe ew wan xwe digirin ne xwe digirin nû hîn nabin yani. xwe digirin derûnasiya wan jî xira dibe gelekî vî meselê de ser vî mijarê de em vî bêjin ev azmun sê qismin yey berya azmunê yey nava azmunê da yani wextê imtihanê yey jî piştî imtihanê yani sê mesele girinkene beriyê da eğer tu ew xwe xebata xwe têrê nekey wextê imtihanê da tu zêde ew te zêde dibe stresa te zêde dibe serfiraziya te kêm dibe fêma te kêm dibe yê jî piştî imtihanê zehfî zarok bu piştî imtihanê stresê dikin çimkî dibêjin tê babim em ê çi bêjine dê babê xwe em ê çi bêjine malbata xwe anha tê heyata me jiyana me çabe em anha em ê çap bikin Ben de encameke başın ne usay. Sebebi ev se mesela her meselede derunasiya wan farklı ya cudaya sebebi em her se mesela da ayrı işte cuda bejin işte farklı bejine de baban beriye de gotine men ayrine vakti imtihanı da ayrine o vakti evi ayrıya imtihanı da zaruk çıkar rahat kevni lepiçe geleke kaygıya wan hebet le be kaygı jinabet yani mesela em bejin rahat jinabet ya zede rahati vakti tu revet çi tamşi ki arabe te ne tu tamşi ne ki te arabe te ev ki geleke piçe ne rahati habe
لی او نراحتی زیده به işte nava emtihanı da jî feyma want keve, ev want keve yani serfraz yaman bir şey kimdi be. Le piş imtihanı geleke anha em bu debaban bu piş imtihanı xebetin serviyem bir şey haber Peki bide. mamustaz ve persim dedi mesela hem xwendekar dibêjin di dersê de dersê guhdarî bikin fêm bikin wê mijarê başîn bibin û hin kes jî dibe na piştî dersê divê bêtir bixebite wê mijarê ji wê pirtûkê belkî ji ber bike biya we em bêjin xwendekar hê ji kîjan hebe baş e? Ev her du mesele da jî gelek em jî bêjin serperverdeyi araştırmayı serperverdeyi vid bêjneme. Em kingî hîm dibin tamam vi vakti da anha guhdariye metiken anha em çid bêjin evî fêm dikin. Lê nava 5 daqiqan da tev hemme birkin tev dervaz bibe. Peki evde çan min evbet ev minak bit pişti vi tekrarken. Dedi piştî ji ser YouTube'ê bernameye me temaşe. Belli servi gereke tekrarken. Ev tekrar jî pişti 5 dakikan, pişti saateki, pişti 2 saatan, pişti rojeki. Teknik evi hene yani. Teknik yani. Eğer van tekrarımken ev sağlam şeydi be, sağlam himdi bin. Le dersi da guhdari kir, ha gumme fehim kir, çu mal da tekrar nekir, çu dorojde evi nava dersi da çihim bibet ev hamid bir ke biçe. Sebebi dersi da guhdari kirin zede mühime le pişvici xabat mühimtir jî. Beli. Mamustan bejin ye kase jî çend beşapekte mesela gelek malbat belki bena nizan dibe kuremin yan jî kaçam web keve azmun ele nizani kijan derse nizani çend spirsin yani dibe mat çma çene gir azmun bu herkes çekir. Jî çend beşapekte çend dersapekte menat karnek basavi. Beli. Azmuna ye kase zarok eşegavi kudubistan nevid be sala evkada daha da 10. sınıf. Bir salada ev dibjerin alan emjeret bejin yani tedbine sayısalcı sözelci eşit ağırlıkçı vid bjerin bir çeşitkin. Louis Gore mijarivan kembin yani eku asfarfkim ve her gastronomi yapıyna bölme aşçılık yapıyna ne havcı ku evka مجار أوكا درزا حمي وبرتقال حمي حين ببا وبخبته نحو جوية لبلكو بكاربي وجرعات تخوض بينا حمو درزا شيكي وإيدي جرع منفعتها بيهبي يه إشي تعلقي ديسا وصاب بول ما عدلته وكي أوكي حقوقي وكي بسيكولوجي أوجي ديسا فن بالجسي يعني فرض نينا نخاص ميجي فن إيكي أمجرد بيجن أزمنا كروجا أوكي تكفني روجا بازاري kevni. Ev mesela ev ne judaki jwana puan ne? Lebel emtkarım bejin yani Türkçe matematik fen, Türkçe matematik fen sosyal. Dedi TYT ayeti evna dükkanı. Türkçe matematik fen sosyal. Ev temel evken ders yani derse ku zarok atene prasirin evin lebel elgori alan evanji hani gece jwana girintirdi ben. Hani gece jwana girin bu navan ken bi TYT ayeti yani du hab sınav ve şeybi. TYT haltef ve keviye ve her فرص جزارو كاره aynı puan tinevti. Fark ne ki? Devre alan tine. Devre alan. Yani herkes hemen avayet karı. Bele bele herkes hemen avayet karı ki ve o her pırsıcı ve puan tinevti. Her çağ dersi devredeki de hene yani tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türkçe devre de hene. O ayeti edeci idi alan lurdaki. Ev alana kud sala daha da mijar evken mijartin Ligori yani eşit ağırlık ev eşit ağırlık te yani Louis Gore alana xwe zaningeh tercih bikin. Ew jî matematik, edebiyat, nava edebiyat de tarih, coğrafya heye. Tarih, coğrafya 2 derbaz dibe. û matematik 2 heye. Matematik 2 ji bo eşit ağırlıkçı ji bo sayısal aynı ye. û edebiyat jî ji bo sözelciya û ji bo eşit ağırlıkçı aynı. Sosyal bilgiler 2 heye. Sosyal bilgiler 2 sadece ji bo sözelci heye. Ew jî nava de ew ki tarih 2, coğrafya 2, felsefe grubu nava de psikoloji, sosyoloji mantık heye. û şeş habjî Suriye kültürü hene. Eftef yani İşte çend pırsçedi benim. Beled bin. Yani azmuna LGS'de 120%. Çil Türkçe, çil matematik,
biz sosyal biz fen sosyal fen jim go tarih coğrafya ev fizik kimya biyoloji navede heye sadu biz pırs jvirten ve her pırs değerevan kadrevan yeke yani tu ki avgada çi bir alana te çi bir farkına ki kadrevan yeke kumrob karbete ve şeke idi başa juvana navi TYT temel yeterlilik testi darbazdı ben ayeti alan yeterlilik testi darbazdı ben ev alana kumro navi bijar sala dağda ew jûdek ye pırzım roten nexasim jî sala de yazda duazda najiten sala de yazda duazda jwan mijare wan sala edi pırsten u zarok jî lüfeder ki edi yani wekî zanîngi ha kute tercih bikin boluma kute tercih bikin 4 sala jî puanê ayetê tên yani fırstim zarok west karim keme TYT tenê tikarim keme TYT tenê yetenek bölümü mijare bejin wekî polisiye wekî beden eğitimiye wekî resim wekî müzike ev bölmüyorsa TYT tene besa. Puanı TYT o yetenek. Yani dedi prend be mektebin 2 sal yani bejin zanîngi 2 sal. Mektebe 2 sal ya. Ya avul besa. O 4 sal ku yetenek. Yetenek. Kabiliyeti. Kabiliyeti elde de. Ev jboni van TYT besa. Jboni 4 sal o ev müjaredine yani nakasmıcı müjared bu. Avukatiye, bejin doktoriye ne? Dur edene. Ev jib ayeti elde de. Ev jib Allah nevan idi daha da kif şirine o yani geleke jwan pırsa idi ew şekin. Şekin lurdeki jî ewkin yani kadre derza ama aynı yani. Bu ew biz emjeret bejin standart sapma pişki lurdeki de idi heye. Standart sapma ku zaf nalaptine kadre emjer aynı yani. Dedi hincara da be filan pırs jwan pırsedi puana ve ziyadetir bu ya min ew çene kiriye jber ve puana min ketiye an min çekiriye. Avli sabu veka yani gavê ku mirov dikevî azmûnê mirov nizane kî ja pirs wê standard sapmaya wî zêde bê mirov nizane tev aynı ye qedrê wan aynı ye li gorî çêkirî bûna wan standard sapmaya wan pişkî ama nezafe yani li gor encamê ew na diyar belê belê yani çêne kiriye û puanê min ji wî kêm hatiye mesele zû hatiye heldanê dî çünkü ew kî wan qedrê her em malbatê xwe nexapînin mamoste em hişkere kirin em bêjin hin cara me digom ew çêne kiriye ew dem sabû veka îro qedrê hemû pirsa aynı ye. Ve deri me xwe hişkere kir em wisa bêjin hê baş e peki mamoste em bêjin ev pêvajo yani çawa dewam dike kî van pirsa hazır dike wisa bipirsin yani ev qasî em her tim dikevin denemeya em her tim li mektebê van pirsa dibin ev pirsê azmûna kî hazır dike pergaleke çawa heye Yani em jî nizanin kî hazır dike yani saziyeke çawa ye em ê bêjin lê ew wekî prosedûrekî wî heye bir prosedûrê de ÖSYM hindey uzmanan berhev dike pirsyaran ew dike navwan pirsyaran da piştî azmûna xwe çêdike lê çan memosta gotî yani kîjan pirsyar zêde giringe kîjan qîmeta wî zêde ye ew bin encamê da em paşî zanin sevî çan te gotî piştî imtihanê hindê zarokan xeber den vî pirsiyarî nekir sebî puanê me ketiye aslında rast bêjit çimkî bin imtihanê da hindê pirsiyar hene zêde zoratiya wan zêde bûye zarokê zehfî neçekirine sebî ew pirsiyar qîmeta wî anegorî yê dunî piçey zêdetir bûye sebî lê ev mesele jî ne meselekî giring e yani eğer zarokê ji xwe serê da heta bini ew xwe xebata xwe berdewam bike dawiyê de ji xwe ew imtihan xwe tê te pêk tê lê serê heta bini berdewamiya wî da tendurastiya wî da dêba wî da zêde zêde mesele hebin zêde zêde problem hebe dawiyê de ji xwe serfiraziya wan jî kêm dibe gelek em vî bêjin yani tamam mürit divê serfiraz bi vî imtihanê de yani tiştekî mühim e belê lê ne jiyanê hemû ye ew perçek e îro vî imtihanê de yani memosta mekteba intixabê zêde zane vî imtihanan da zehfî zarok serfiraz dibin tişne Anadolu Lisesi, tişne Fen Lisesi tamam, tişne liseyê baş, tişne bölümê baş. Lê mesela em jî zanin yê tişne zanengahê ez zanengahê de dixebitim. Sala ewliyê, sala dudiyê de zarokê hemû
dibin dîsa kevne emtihanan. Nasıl? Seb çi kevne emtihanan çünkü vaha melhezet ki ya ev anaguri min ne ev ne bölüm beşam, ev beş ne anaguri min ne dibêjit. Em tamşetiken vi azmune da serfraz ne bu ne anaguri xwe çuwe mektebekî lê xebata xwe berdewam kiriye em tamşetiken keyfa xwe zanengeha ki beşekî zanengeha kazanç kiriye çuwe. Yani imtihan ne eveke encamekî dawiye. İmtihan reyekî dur da durakeke. Sekinyeke. Wî sekinye da anagori keyfa çebu tamam ne çebu li her tiş xelas nebu. Hayat devam dike, jiyan devam dike. Tutkari wî problemi cihekî sekinye dinekî de jî okey. Degiş bikey. Karı berdewam kir rawestka heke dît karê. Belê. Peki mamoste hin salam lê dinêrin mesela uzman jî dibêjin, spor jî dibêjin, xwendekar jî dibe. Îsal azmûn hêsantir bû. Di salan jî lê dinêrî dibe îsal azmûn zehmettir bû. Gir ev zehmetî û hêsanî li gor em bêjin civakê, belkî li gorî rewşa ku em tê de diguherê yana em ê bêjin sala mesela erdhê jî herkes digot azmûn baş hêsantir bû. Tesîrên tiştê wisa lê Belê heye diguhere lê ev beriye de em nizanin tîçabe. Çünkü ye peyvan hazır Komisyon diken, ku hazır evet ki. komisyon vi peyvan hazır dike, vi komisyonu jî nava komisyonu da jî ew jî nizanin acaba peyvê te derkeve yana nakeve ew jî nizanin. Tamamen ew bu ser şansı çedibe grup çetken ew derkeve mesela canan jî mijî hazır kiriye bir kiriye ew kiriye li tu derkeve na derkeve tu nizanî. Li dema wan peyvan hazır diken veritken mesela îsal eğer xwendewan yê tikevne azmûnan eğer wan peyvanda serfiraziya wan zêde be yani başarıya wan zêde be tê bêjin a bicarê hesaniya wî azmûnê piçê zêde nebû giringa wî zêde nebû yan jî rahet bû tê bêjin eğer zehfî peyvan ji wan re zortir be ya tê bêjin îsal jî wiha bû yani bandora anegorê bandora encamê ew dikin. Gore encamê diyan. Berê gore encamê we dikin. Seb wî şu ez canan bêjme dêbaban jî. Hindê tişt hene destê me dane, hindê tişt hene destê me danîne. Wê ne? belê rast. Eğer hindê tiştê destê me dan neyî em ser wî melheze bikin, em ser wî ew xwe hissa xwe denne ser wî tu fayda ji me re tune. Çi fayda wî me re çi destê me de hebe em geleke hissa xwe denne ser wî em geleke melheze xwe denne ser wî seb wî em dikarin yani kîjan te peyv derkeve kîjan pirsiyar te derkevin ev pirsiyar rahatin yana zorin ev ne destê me dane gelek eşko em ser vî jî melheze jî nekin. Em ser vî xeber jî nedin. Çi destê me dane? Ez dikarim rojî nîv saetan xebitim. Tamam ev destê me dane ev vî nev saetê pêk bînim. Çi destê dêbaban dane? Ya geleke ez herû nebêjime zaroka xwe te çakir. Te çima wiha kir. Te çend Te pirsî çakir. kirin nefsa. Cihvî geleke alaqedara xwe gel zarokê xwe ne ser rexnê, ne ser baskiyê, ne ser zoratiyê, ne ser qiyasê. Çünkü em sürekli kıyas jî dikin. Mixabin. Gelek em servî mixabinê, gelek em qîmetê dene zarê xwe. Çünkü met zarê xwe em hej zarê xwe dikin. Wê ne? Met em baskiya me jî ser hejiyê. Hecekirniye, ser hecekirniye. Yani baskıya mı serviye metve zaruk me zede keyfxweş bin, zede baş bin, zede serfraz bin, zede başarılı bin. Evet me ben want TV. Eli me bu hat TV vahana bit. Ve ne? Nasıl? Vakti me TV encam cuda be, vakti me TV encam degiş be, gelek ya em ameli xwe degişkin. Yani em bahsa mesela zarokan dikin ya em dibe kaygıya vazede Bəli. aslında em ne denir na malbata zedetir ev nefsa. Kaygıya malbata zedettirir. Yani zarok şu peyvira xwe dike, göreva xwe dike, dersa xwe de şoğule em dijwan behtir Ya dikirsin. mesela zarok
10 سال ملحظه نکه لی دیباب همه ملحظت کن دیباب بیشی بلا زارو که ببته تختور ببته ابوقات ببته مهندس تشتی بهات تبی Yani biya ve evçima usaya mesela İrovun profesörün ve mektep xandiye un ketnevan azmuna ve belki şartın zahmettir der baskriye. Le zaro ke vedema hebe u neji jere bejin bixabete. ای زارو که میشه Em heme usane lewra. زار میشه هیا اجد بیش میزه خبته لی مثلا جداتیا ما اوه از دیسیپلینا من هیا لی باسقیا سر زارو کامن تونه Yani ez necbo vetene dibijim txazim ve bejim. Em malbat her çaqas dve mijari de em meji xandiye em ji duan reyare der basbune. Le em çima ve metrsiel zaro ke xodikin. çünkü em tini bir rey zanın sebiyi em rey ki dini jibzanın mesela canan mirub mesela qeyr tikete zaro ke bahab ke ez daha tam şey tikem eğer rey ki duji ebzanım ez bir rey da naçım دباب زحفی ره که زانت Jiber ve. بسبی وی ره زانه و بیجه او ره که ان راسته لی او ره belki Hıncara rastnine, ne hinde güzel. canan rastnine hinde canan jit او ره خرابتر جیتی که ره خرابتی sebi debab ره زحفی زبزانه evet tam şit ke zarı ne xabete biçi qeyran da tezarı xwe ya ez vî bikem çêtine ya ne ez bikim guhdariyê zarokê xwe bikem acaba derdê wî çi ye acaba motivasyona wî çi xirab bûye acaba teknîkan min nizane tiştê çi nizane gel wî xeber bide acaba biçim gel memosteyê wî xeber bidim acaba tibte ergen pirdî çand bêjin ez Balık. Balık. be ew Balık bu ne de? به بالغ بونه دانه اوی عملی وی تندرستی وی خرا دبه دگیش دبه از گله که وی مسئله جی سروی کارم سکنم اربها به یعنی دباب راحت بن سترس آخوا کارم کنترل بکن از اوسا تحمین دکم او زاروک جیانوان نبودنی بو آزمونه جیانوان زحفتر تشيتر بابا سرت مصادف فكر ما مستبتدي دما زاروكك لمالك مالباتك ده بكويب كوي ازمونه دبن işte cem şeurmendan nizanım derun nasan ez bim netine zarok dve malbat bekişti herin baştır da vallahi tişteki zede girin canan ameli de baban tesira ser zarokan zahftire sebi em hizmeta maziye ne zarukan ra gelek em debaban ra dev bavçı deve bistine ve kaygı metrsi u stres hoş deve em kem bugün evet demem kemkin muhtemelen zaruk emeci rahattır bugün azmuna vancı serfirastır İnşallah bu hamu zaruk eme ez daika mamusta Eyüp okum gelek slavan jere dişinim gotiye daika ve ser çavaş Almanya aras pek şandiye gotiye denge müzisyenime pir hoşe saatata hoş malava ava ve deme pişti peyama amlu guhda بکن مرحبا دی بخانم سلاوشتو میوانی انتره دی جیانه مجاره هری گرینگ پروردهیه سرکفتنا آزمونان دی پروردهیا دبستانی حتی بلیسیه محیطین اوراق شاندیه نویسکار اوجی جمره گلک سلاو شاندنه سر چاوا جباتمانه دیسه جمره گلک سلاو هاتنه ناوی خونه نویساندنه سر چاوا سلاوی وان همیه از بیجم اوی دمی مگوت دنگی و خوشه امنو گهداری بکن پاشم دیسه بردوام کن شوه ببین که زود هینا نکه سامی نکی ونگی دا شوه ببین که زود هینا نکه سامی نکی ونگی دا هلا حالمون مرادیا برس بیا که تجنه بنا دل حالمون مرادیه
ters ve yakı taç ne bena Derdo derdo noçi derdo hurdi hurdi zarem vardo euro nevo mesti viro miriyato ramireno Derdo derdo noçi derdo hurdi hurdi zarem vardo euro nevo mesti viro miriyato ramireno Deste خوبی دیمیمشتیر تا یکیش را تو دیرانشی دست خوبی دیمیمشتیر تا یکیش را تو دیرانشی هستیریان تو فقیر بیمر هاره هاره شری هستیریان تو فقیر بیمر هاره هاره شری درdo درdo noçi derdo hurdi hurdi zarem vardo euro nevo mesti viro miriyato ramireno Derdo derdo noçi derdo hurdi hurdi zarem vardo euro nevo mesti viro miriyato ramireno ساعتا خوش دنگه و هر لدنیوی دسته و صابه مالا و آوا از گرک سپاس کم چند پیام جمرات نزوانا بخوینم پاشیم بردوام بکن بری کارهان توران کارهان جمرشان دیه اوجی مدیره ام بیشن چاندنیه آنکاره بو ات بشتاری برنامه مجی بو گوتی خوش کردی به روز باش اون ایرو دیسا میوان مالا منه ام لوه تماشه دکن ام سپاس کن مالا و آوا ایشالله ام بیشن هنجاره اون جی ببین میوانه ما برنامه که گلک باش بو دیسه باتمان جمره گلک سلاوهاتنه بیجه ایوب خجاره گلک سلاوات دیشیم ایرو باورد که موانی شیار نبونه خیره ما مستیک میدیشیل بره آن وش کسی نه گوتی هم بیشن ایرو جوانی پیام جمره اندک هاتنه جمره بشین کاپریسی و هبن ما گوتی خونده کاری مهنه و بکونه آزمون آنده ما مستیمه جا آگاهین هجا دادن جمردینه گلک سلاو جمره هاتنه گوتنه برنامه که باشه خونده کاری ما هر تم نخوازم بخبتن اما البته مجبور وانددن خبتاندن گوتنه گلو راستم بپرسن و سایه گلو خواندکار دخوازم بهتر بگرین امجی زحمتی ددنه و هواجی خوش بو بهار دخوازن در کبن ما بحث کرد بیا و دوی چاوا بی ماموستا از خوازم او پرسا پیشی کو ماموستا گو از بی پیشی که دینه بیش دینم چون که زافتشه که راسته پرسا پیشی از دلیم دبلن نمینات خوازم او کاتا بیرام تشتیات بیرامن گوتنه پیشیه دبی آب نتشتکی خرابه آب تشتکی باشه خالتفجی او تخو يعني خالتفجي آب و دخون بی آب نابی ضراری بیتنه لبلی گاوی مرود چه جم دکتور الگوری نخوشانی مرود جم مرود آب دبی کو ضرر به راسته هنگ جی هنه يعني آب جوان ضرر هنگ جی جوان منفعتی هنگ جی نه منفعتی ویه و نه ضرری ویه مالبات جی
همو زاروکی خود یعنی جیان زاروکی خود همو دماده عینی دری ما مستقو بلا بزام کنن رایک تنی هیا پروردهی زاروک نن رایک تنی هیا یعنی دیجی کیف آن جوانه تی جبونی وان تشتی خیر تخوازن جبو کو زاروک وی بین نجی نن رایک تنی هیا یعنی نه لیدان تنی هیا نه دنگی خو بلند تر تنی هیا وکی آوه زاروک گاوی کو پچوک بی بلکی آف جره منفعته ویتنه بی گاوی کو هات بالغ بونه بلکی بهتر هست نه ضرر بی و نه کار بی گاوی کو مزمو بلکی جره ضرر بی او آف راسته مرونزانه الگوری وی آوه گلی که الگوری وی دم گلی که مرو زاروک خو باش ناس که و مرو آف لوی گوری بدوان مرو بزام کنن رایه که هر دم دگوره یعنی امره نوجی بهیدا بکنم تکار ایدی باشه بله بگم ما مست آزمونه ما بحث آزمونه که ما گفت چند بشن خواندکار هنجارا مثلا خواندکار جی ماتماتیک دست پید کنن جی ترکچه دست پید کن جی کیشان درسی دست پید کنم تکارن تشته کسابشن آنجی ما بلا چه بکن دا اوی هیامیده دی بخانم پرساتی پیشی جی از بیشم پرساتی پیشی اگبو تگو زاروک نخوازم راست تماشاوانی ما پرسکری پرسی گرک او که گرنگه يعني ام درين حقيقة زاروك ناخذ كوب خبتن چمكي خبات آزمون خبات پروردهية زاروك على ايدي بو وكي بارك يجران يعني سالا يكي دست بيتين حتى سالا 12 چارجي زاننگه بو 16 سال 16 سال انسان يكي كويرو اتي 22 23 سال عمري تف بر پروردهية او خبات درسان را خلاص بر خبات درسات او ضربات زاروك فيتين حبا شابي خو يود بي 16 سال دبستان بخوينم و سونی ویچیه داویا ویچیه اوه داویا زیب ماموسته جره بارکی گران و دور تی خویا زاروکی اف دمجی زود خوازن هنک تشتا زود خوازن کو دست بکم مثلا فرض کم زود خوازن کو مالیوان شبی زود خوازن کو مزم بن افجی تاثیر از بار مدیا جواکیه yani medya civaki heye پرزو نافدار دبن پرزو ویدیو چه دگن تلی دینری herkes وان ناس دکی حوجناکی خبته کوستنه وانجی زود دست پیتکه زود خوازن هنک تشت کو بدست بخن جبو فيجي پروردهی و يعني خبط آزمون اجوار وكي بارك جرانته يعني نخوستنا وان اخر بيجي جويه جوي دمه چونكي دوام دمه تكو خوزي كو يما بدنا خوندن ياو ريك ديج مره تنبو تشتكي جوي خوشتر هي من تخوستا محمود تيجي زوب دست بخن من تخوستا ايرو من كاري بوان بدست بخن ما مستم خابن ما باطي ما وقت زوج مرت ندستان الناس او جتنبو او فكره ما جتنبو يا مدقو يعني ام حجده صالي وخوي عربو وخوي خاني الفكر الناف جواكي ما دجتنبو هشام ما دجتنبو ممكن نبو يعني ذيك ايرو ام دور خد نيرن هنك جيب دست بيخن ام بن چمخه امجي تكارم دست بيخن شي مش اوان كيما اف خوستنه ما الناف زاروكا ده زيده بونه قبل زيده بونه خبط ازمونه جوانه زعمت تيدي اتلي نري وقت قلت ايرو ليسيا اتلي نري قال كسب عربه خدت المكتبي نفسه يعني ادي دش زاننگه بردش خو زاننگه ده herkes عربه وان هي انا جي ليد نرن تليفونه هري باش بوان ريا نظام جلو برگين بمرقه دبي بي مرقه از نقارم يعني وقش مكتبي دركتيه بيجني بخيلتي وين يعني بخيلتي وان زيته از بريه برسوا از في بيجم مثلا زاروک زحفی باید بیشن یا کیفم نایت از درس خبتم کیفم بی از زیاده خبتم راسته دروناسیه دا کیفه کی باید تونه یعنی در خبتین درس خبتین بو امتحانان خبتین کیفه کی باید تونه yani eğer zaruki min tehviye keyfoyu be biçi ders xabete keyfeki vahat tücan ait. MVP. Laura gelek edi etken hene gelek embej. Ne tüca keyfeki vahat ne? Li MVP zanın tişte çıkar naxoşi be be keyfşi be em tıkanın bir tişte pek binin. Beli. Ameli meji tendrusiya meji derunahya meji vahaya eğer hende tiştan em pek binin piçik gav em pek binin daviye da ev tişt tepte alışkanlık ev tişt hedi keyif dedeme seviye geleke daha seri da gavê xwe ne mezin bavjin gavê xwe piçûk dema mirov fêma me zêde bû keyfa me zêdetir tête bête xebatê evaya yek sevî dêba hindê dêba ji wara şandî bûn govîn
او نخبتن سبي ام زيده باسقي دنوا سروان تخبتن باسقيا دبابان تزارو نخبت وصان نشان ددن لتجا نخبتن خبتن جي فايده ويجراتونه سبي geleke ben bejnevi navwan da be ew بخوازن سبب داخوازن ew daxaziyawan geleke navwan da bibin derve ser baskıye ser wî be çok fayda wî jera zêde به کنترلی جینا به نفس ما مستیان geleke şart وکی و گوتی زاروک تجاری نخوازن می هر تیم بخوازن بله. در و بن جه کی بگیرن جم حوالی خو بن ام هی جوان جنه بن یک جار نابه. نخبتن نفس وکی ریبا خانم وکی چواکی که وکی چویکی که دل آزاد و یعنی هیکی که قشارتی امروز زیاد نه والله بخود بجدین یاتی پرچ خیاج تی بفره راست گله که امروز اک پیب گیری آسان پیب گیری یعنی اوجی وکی قابلیته که یعنی هر دیو بابجی مرون کاروان حق حقیقتا ایرو یعنی پرورده یا زاروکا تربیه‌وان مزنچرنوان نتشکر حتی ام بلیام هم چنو تین ام دیولا گله که مال باب صاحب شنو صاحب کن نتشکر حتی دویدم ده دیو بابونجی تشکر زحمته دیو بابونجی یعنی مرو قابل کش دیا خوش بابی خوشین او قابلیت مرو نه راست yani kumru merbi ujum bi jbo dev babu ne bese evdem hiç ne bese şeki zahmete yani gelek emro vijihim be gelek emro vijihim be umru dev baba tene ne hak ne ke beli yani kemasiyan jeye dev baba umru tene ne hak ne ke iro jgayni irada u khostana dev baba zarok şhammuder hamut iştin ben يعني ايدي شو إيديش أكو عند ركتي هاج بلي تليفونك هي جبن دستي عند ركتي هر تشتي بهيدات كنا نفسها يعني حوجناك شو خان بيجيسار جي حوجناك التليفون اما بس هر تشتيه بس هر تشتي نفسها افجي ري معلومات دبي بخابته تمام دچه سر تليفون دبي درسي دخابته ما معلومات بنا نزاني يعني افجي دبي وقت ما مستغوتي خواندکار بخواز کار به خو يعني نه ام تکارم به بیجن خو پرورده بکیه yani اوجي زارو ki evde mere pişki zahmete em jvi kemasi ev ki irade u sorumluluk ku kembi irade u vazife yani çi بر پرسیاری u jere çi nefsan diye gelek zarok ejaş piçukaya xo ve emban hine van hadu tiştabken irade u ber pisyari gelek emban hine van her duka gelek zaf Keçi bir dijana van da jvan her duka gabe ko mazın jvan her duka gerektir am tneyarın tiştine çi ew ki van hena yani نخوشیه وان خرابیه وان کماسیون چی هبی جوان هر دو که بر بسیاری و اراده وان کو کم بی تشکی خراب و او زاروک تفج زانن از فرض کم زاروک اوه کو 12 13 ساله در باز بو ایدی زانه چی خرابه چی نه خرابه راست هید فهمت که لیبل خراب و راست گاوه کم رو جفدو قطاند خلاص نبی یلی کم رو کار بر راست چیکه و بالی خوب بینه و بالی بهره اوجی ام بن yani irade geleke قوت ام نا بینکاری ببینین و سنا بینکار بین پک ما مستما گوت یا دوی خواندکار دما آزمونه ده چاوا دست بسناوه بکی yani evji giringe demji hendik ma belki hinek dema azmune de beli لگور وینا هرن و ایشالله کی جان بشه خوازه به دلی و به چه به می بیشن ارم بحثات تشتی باشن باشتکن دی داوی ایشالله اون همشی بشه کن دخوازه اون قزنج بکن بلا چاوا آزمونه دست بک آزمون دم هنک پیش دم گو yani zaroş خر rahat bin jwana idi başa lebeli roja azmune او rahat bunji yani bu gotine tane خلاص nabi zarok geleke vi bizan bin yani roja ko çon ketene azmune o kitapçık o portakate peşyavan o çap persaketin ve pişkek halajanawan kelajanawan te pişkek zedebbi te pişkek zedebbi bila vi bizan bin yek o ad duaj at khazam ko zarok pişki yani ve ki saat asfarsim saat daha da دريات جيرن يلا جزاروج ساعد نو نيفادا او كي دبستاني يعني زوتر باش نبي بله لو قبل حازم نو نيف بلاش نو نيفا درباز نبي كمنا هندرو وهرن للصراخ الرونين وكا بين الدوروان كي هي ماموستا يعني لما ديركم رو تشول سر بورتوكي مرو كتسر اوكا برصا يعني او حالجا مرو جبيرتك او مرو زفتك يلا مرو بتشي زوهره مرو ببينها حتى مرو yani buraya ihtiyacı ki murabbi desteği yapıp şod murosu hanek ve evki aram bebine beli hanek somro rahat bimrovi kelejane ser khomro babeja umro be hanek je zarok ben vakt kema amşkhazu çekin ama idizu qadinu ama idi persa bebinin ev jina rasta hanek je zarok be şkhamro rahat bi te idi mro persa ev çeke zaf çeke ev je nazar evke مش
stresi pas kir. Stres em wekî awsa çizgiyek û nîvsêv hesab bikin. Nîvsêv. Her du goşê nîvsêvê jî stresa zêde û akem her du jî zirarlî ne. Gelekî ew ortê de yani sêva yani nîvsêva ciyê bilind wekî stres em gelekî li hûr derkevî daîm ew stres û ew qayğî ew kevî heye. Menfiata wê heye. Yani nayle ku kontrol ji destê mirov jî herî û nayle ku mirov zêde rihet jî be mirov ortê de dêle û hişê mirov li serê mirov ye. Ew jî tê mirov çavê girek gavê ku mirov xwe hesiya ku kontrol ço barda bila deqek herî bila sınav neçe bila du deqa herî bila azmin neçe Pirsekerê jî He, me barda- nebihe naçîne. belê barda tu vêka çitkî ez çitkim vêka bînewre heşê xwe vêka çi hate serê min tu pêşî de çimkî em ji wan re dibêjin em bên evê bê serê we yani dibî ku bê serê we bila haya we ji we bî û nevî bikin xwe de paş çar pênc car bênekê fira bikişîne ava wan heye bila hinek av bixwe û dîsa bênekê fira hêdî acele neke û zêde jî hêdî na bênekê fira hêdî dixwaze wî pirsê dev jê barda em jê re dibên torlamatekî yani pirsa ku tê de aliqên kelecan wan girt bila wî pirsê dev jê bardin işaretek dene serî û ez dawiyê beme vî pirsê bila dewam bikin carek şok û bê carek ev têwan ev kelecan yani ez bawer nênim ku ji carek û zêdetir bê lê heneka zarok serê azmûnê de tê heneka dawiyê de tê heneka jî azmûn tê berxilas bûnê hêja tê lê belê ji carek û zêdetir ez ne bawerim ku tê ku wî carê jî zaroka po hesiyan eva tamam ev e wê vêka zarar deme destê xwe deynin bardin bêna xwe vedin pardaxekî av xwin çimkî gavê ku zarok mesela em dibînin dibistanên de carna ew kelecan wan ew dike wan zêde xira dike em hema av dine wan ew mana avê ew ke yani mana avê û mana bên vedandinê ba temiz oksijen gavê ku çû me jî ensan ew dibe yani vücuda ensan hemî rahat be ew pardaxa avê jî dîqat em jê dibin dîqatê mirov tişêne ciyekê dînê ji ser wî stresê ser wî kelecanê dîqatê mirov tişêne ciyekê dînê mirov pişkî rahat dike dibî deme de vücud ew ka ensan vücuda ensan leşê ensan tuzanî çawa ye edêbê xanim wekî ew kê ye wekî sa torbekî hewsa nîv av hesab bikin û boriyekê dirêj wekî te dî serûmê ku dine nexweşa ku mirov zû zû pêlê bikî av ne pisas çe wisa zû zû mirov zêde hêdî jî pêlê bikî Öyle demiş naçe. naçe gelekê mirov qeys pêlê bikî ku wek hev av dibî boriyê de here qelbê ensan jî zêde tişixulî yan jî kêm tişixulî gavê ku ew kelecan tê gavê ku ew pêlkirin xira bû xwîn pisaskarî naçe leşê ensan gavê ku xwîn pisaskarî neço leşê ensan ew kelecan mirov zaf dike Tabii ev ji bo wî ji bo wî gelekê mirov zan be ev çi ye gelekê mirov destê xwe deyne vêka xwîn ne pisaskarî diçe leşê min ji bo wî tê ev kelecan zarar bide min deyne û bêle bila ew torbe yani qalb ew torbe qalbe bila hêdî pisaskarî wî avê pişêne leşê ensan ez bawerim deqek derbaz nabî wekî deqek û dawiya ew kî de ji gavê ku azmû xilas jî bû gavê ku azmû xilas jî bû didî hinek jê ew çin mesela azmûna lêgesî jî yekasî jî du oturum heye di arê de em naxwazin ku zarok xeber bidin li ser azmûnê û li ser pirsa em naxwazin ku axivin bi hev re çawa derbaz bû nizanim çî ji destê matî min kiriye çimkî oturuma duwa jî wekî ewil giring e geleke mirov li serî neaxive ku ew ka mirov xira nebî Nefse. hinek jê pirs hene mirov nerast çêkiriye mirov nizane Tabii psikoloji insan. belê xarab mirov be, dibe moral oda xarab divê be. ku min vî nerast çêkiribî hinek pirs jî hebûn hayam ji wan jî tîne şu an zam çawa çêkiriye edbêm azmûna min baradayê derbaz bû oturuma duwa jî xira diye em naxwazin ku zarok serî zêde di arê de jî biaxivin Benim mamoste. Peki emeğe bejim. Mesela hem xwendekar dema her pirseke çekir optika xwe işaret dike. Hinek jî dihêlin dawiye û paşê min nednerin wext terî wan nake. belê Ev jî pirskirêkek ez barim duê heyem de. Mesela xwendekar çawa bikin ya herî baş ev e. ev pirs îro miroj zarok re ewkekî bêje fikrekî bêje nerast e çimkî serê salê em dibêjin em bên denema em ji bo vî çêtkin yani ji bo azmûna mezin em pêşî de azmûna çêtkin azmûnê deneme ji bo ku zarok prova Xwe cirbînin. em dûrdekê de dibên ji xwe re bifikirînin kîja ji we re baş e yani qaydırma hûn tikîje de nakin hûn tikîje de pirsa ew nakin ji bîr nakin tikîje de ji we re baş bî em ji zarok re dibên rûpar pênc pirs gavê ku we çêkir xwe ew bikin çêkine optîkê lê belê di pêşiya sınavê de serê salê îro zarok heta îro çi hatibin bila li ser wî
بچه azmine çünkü iro gorandına iro menfiat nadevan belki zarar jib devan em naxwazin ku zarar geneji او هینی کیجان تاکتیک بونه hine ki jabune jware ew iro iro ke başa beli hani ji hab çetkin zarar nade azmine bila olsa berdevam kin بله پرسکاتی سوال مج مامسته خو پرسه مرحبا گوتی برای منو بکوی لیگی سه دی سال لید بیجه دماست که من دنمه یانده وکی کتش تک نای بیرامن همتش هش من دچه گوتیه درونیه که چاوه مامسته براستی هر چیز بیرامن دچه Yani biravi naçe le stres o zedeye bin vi stresi de usan melhazet ki usan dizane le dema stres o kim be dest be imtihane ke hidi او stres o çıka kim be te hamet be te fikrevi seri de ji mesela ha kijen imtihan be bu kiji be farkna ke ana bejin دوی مسئله دا چقدر زانی حتی دست بینه که شخص تشتی نایت بیروی لی دم دست بینه هیدو تحمل بیت بیروی مثلا دبابان خبر ده یا بله ابن سینا هی تاریخ دا فیلسوفه کی مزنه وقتی دا ظلمه تیته با بیجه زاروکه کی مهیه از کنگی دست بینه بو پرورده یاویه دی بیجه زاروکات چند سالیه بیجه زاروکامı taze یک سالیه بیجه بو پرورده‌ای تو درنگ مایی اوی سبی گوت ام آنها سر وی آزمون خبر بدن ام سر دیباتی خبر ددن ام سر زاروکان سر استرس آن خبر ددن لیف همه سروونه که پروسیدوره که حیات انجامکی درجه مثلا دیباب زاروکاتیا زاری خدا دما دیگرین تلفن خدا ندست دا مثلا بجنه زاروکان تو کتابان بخواد تو پرتوکان بخوینه لی بخواد تلویزیون تماشات کن زحفیه دا تماشات کن مثلا تشتی واه هیدو او زاروک دما دیتا 17 سالی کسیتیاوی زیده شوی خراب بوده kesitkevi de amelevi de zede problem hene. Gele ki hiç seri de em çan kesitiye ki etkiye bandora kesitiye yapken gele ki em ameli xwaji usabkin. Jiyan net tişteki rahata. Jiyan tişteki zora. Debabi tişteki zora. Xandevancı tişteki zora. Mesela em şu şey avji ve xwan او شو شيء او خارج تشكي زحمته شو شيء ديجري تراكي تجدكي او تكي حياه حما سبب بروستاتركي بيواجوكي او دوره سبب بو بي ازماني داجي از بي بيجم كان مموستا قوتي وقت امتحان دا يعني çit işler rahat dibe usan devam ki berdavamiyet bile usabe le beriye da mütevazı tişeke bejme de baban yani azmona rojaki beriye da zara ki hengerin herin baha ciheki bir freh şuara gerin biçek sohbeti bikin bejne zar vi mesajı dene zara ki vi imtihanı da انجاموی چاد ببلا وبه تو زارکی منی تو قیمتا منی از حجتتی کم ام امتحان باشی به خراب جی به تو جمرا قیمتی تو زاری منی ام باش به تو جی شابه اجی شابم خراب به نه تو خو حمگین به نه اش حمگین دبم تو جمرا قیمتی گله کی بی مساج دنه زاروکی خو از وسان تحمین تکم اوی بش وی مساجی azman avan terhattir be. İnşallah. Piş imtihanı da jî çan disame musteguti ya ödü xlas bu çuva. Ödü servi bila zede yani baxevin jî bila xwa ew neken sünjlî neken. Xwa ew neken rehtar neken. Yani vakti da tu xabit ya te guhdari me pikira bahane di bu miştara got me gobite te guhdari me nekir te guhne bxone tişte baha ödü tu fayda yutune çe bu xlas bu anharya ki taze nu bermedane emi ver riya nu da emi çapkin gerek bir haber bidin despeke nu emi evet despeke nu hay emi çapçin çünkü careki her tiş xlasna be berdevam tike
her tişt ser tendürüsiya me. Ez mesela canan geldi baban haber dedim ez bir persivan dikim. Bejim mesela zarok ve bir imtihanı da ve tabi serfraz başa tamam. Li ve kija zahfi dibi ve tendürüsiya zarok ve xat tabi yani bir imtihan dibi. Bejim tendürüsiya zarok me kıymetli. Eli ev baskıya ve ev zorcadiya ve tendürüsiya ve xırat ke. Beter. Sebüyü her dükkancı gelhev gelek em ser encameki ser evaki yani arameki Şimdi faşi navbeyre bibinin. beli navbereki bibinin yani arameki bu an zarukanda aramavan bile o nebit. بالاخره نبي بله في ما مستلقور براش شاطر كرن وكي وندزانن ادي حما خوانده كاري ماجي دكارن بكونه زاننگه كده يعني tercih بكنن بيجن لقور رابونا براش تاثير ل tercih كرنا زاننگه هانكر يانا يعني biraz zarok çava بكن براستي her ne زاننگه ki an sağdaki bisekini يعني baraj bu zaroki heja او كويتنا بو يعني منفعتها ويتنا بو ضرري وجتنا بو منفعتها وجتنا بو جبو تشي باش بو baraj قواتلدان از باورم تخمينم سانه كريج درك جبو ابي كو باب صاله يتكبنا ازمون ابي كو عمروان بشكيه سر سيو بينجانه ولسه جدر وقداندنا جبو وان baraj هاتلدان كو يعني açık öğretim zarınca açık öğretimi بخوين جبو وان از باورم كو baraj هاتلدان هنك جبو وان هاتلدان منفعتها ايدي قشتوانجي وهنجي وقف üniversitesi hem şu an ben üniversite ku para zarok toynin هنجي منفعتها قشتوانجي بو وان zaroki ku 5'e giren kartken bu van kariyi zararı çene buzaf yani iro da azmını demro prse yani çar hap 5 hap da hap mro prse işi ki mro kare iro azmın بخوينا لبل زاننگه هكيت لبل باش لغوري مرويا او باش جبو مرو giringe او كي دينه يعني belki وك هوبي ام بيجي مثلا هنكش بشنا حزدك نوك ايشكي دبينن يعني نكو هرن بي ببن ميمور يعني جي بي خباتك بكن يعني وك دخوازن دوي işi de peş bikevin دخوازن هيني yetişti bibin دبي كو ايوسا tercih بكنم تكار مي بيجن ابي كو سر سيو بينجابون عمرون اخلي بيجي ابون هني يعني مثلا جارنام ازمونه ده غورفجي هلددن ابي كوتن يعني عربي وان هنا حال وقت وان خوش نجبوني كيف شكو نجبوني ايش تن كيفنوان ازمونه زاننجها يعني وكي كيماسيك خو دجرين وكي شوره كيماسيك ديتنا او يعني پرورديا زاننجه وكي شوره كيماسيك ديتنا دجرين هنك جوسانه هنك جهنه كو ايش خو مزنترت كم بي هنك جهنه اسفرست كم دو سال خو دي تمامي شارات كه دبكم عشم زدبي يعني نجبو عشتنا يا يعني جبوكو مثلا هنك جهنه جبوكو تشنوهم بن راسته اخر بيجي جبوني وان باش براش كوات هلدان ما في عاد قشتوان صاله اول شو زعف كتنا ازمونه يصل مثلا وكي نزيك 600,000 حب كيمبو 700,000 حب يصل كيمبو وكيم ترجبه حتى 2 مليون نيفاجي از باورم كتبه ايدي خوندنا زاننجي هجي وبشكي دي وكيمبي چمكم صباح خدي خبرتنا وكي بو ساعه تكوني في السيرفي داخفن يعني جبو جيانا انسان وجبو اشي انسان زاننجه فرض نيتي بله مرود كار او كي كامرو هي قابليته كامرو هي مرود كار بيخوندنا زاننجه هجي بو ايش بكو وايشاتشي كو ومنفعه دنيجي يعني هلبت وكي وقت باكي ام بي كاركنك ان بيامن پرورده قنا بي ام دايكه که باش ببن ام باوكي باش ايرو ام وكي وقت ام باسكن يم دبي باف چماوسات که دايك چماوسات که قنا بي ام زارو که خو نفشي باي خو بچي baştır perverde بكن از بارم جبوي يعني هدي perverde از بارم معناوي غوري افجي يك جوانه في مجال ده انها trendeki nuheye او trend nuji serviye hüneri transfer etkin. Mesela perverdeyi tıkhini, yani avukatı tıkhini, yani mühendisi tıkhini, yani müzik resmi farkına ki. Tevi beşayete xalas kir şart ne tu servi bikabiti. Hende hüneran tecvid stini, wan hüneran mesela tu anha spikeriyeti ki vi hüneri da tu kari keşivideri etkarım zanengahide me mustahit kim li ez careki ceki de hende hüneran mı kazanç kiriye ez karım transferi deri kim seviyi kariyeranda
transfer kirin zede mühime. Yani karı kuam dikin em pek hoştur bikin. Bele, Em karı evet. musabıcın ve deme em müzike ke guhdari bikin jiwa. Kamil kariyer av binir. Em ejliyam binir. Em müzike ke guhdari kim paşa disem sohbet ağa berdevam kin. خوش تنگه هر لدنی و ملاوابا و ما مستهندک شیما بیشتر جبو آزمونه فکر وید می خوارن و خوارن زارو که من بلا چاوا به هنگ جم بحثاوی بکن لو رای دید ویم پرگلاوا خرانه کن نخوش نکبن هنگی دی بالدار بندوان روزین داویده دوی حزیرانی لگیسی نفسه و هشتو نه ویجی یک کسی هیا جبر و دمک جی مهکی که امترم تکارم بیشتر مایه یک کمتر یک جی بیستروش کمتر مایه falan kemtir maya rastı yani خوارن و خوارن چی گرینگ خوارن و خوارن رابون و رازان و رابون یعنی که هجوان توازارو که دی هبن هدی yani çava hajvan bin em disa tuazı ku negorine zede lebele ku yani tişeki ku zarar diwan ve xwarnawan rabun razanawan ku tişeki ku zarar diwan bir demede ben ece zaro kene hevare saat seyada razzen em tuazı ku gorine vi lebele ku net seyada razı zaro diyazda u nivade duazda da razı şebeke saat 8 da şiar bi em naxwazim ku dawiye de gorine vi yani mamusut peşi go ev xabata azmune و پروردهی نه ایش روزکو نه ایش اوکه میکه چوا هاتبی کومرو جمرور منفعت وی هبی ضرر بتنه بی چوا هاتبی مرو صبر دوام بک ایده باشه اینجا کو ضرر وی هبی و منفعت وی کم بی مرو هنک پچکیت ده دیسا کو او گوراندرجی کو ضرر ندمرو مرو گوراندن بک از باورم ته باش یعنی ساعت دوره 11 رازان شفقجی ساعت دوره 7 8 شیاربون بس yani 7 ساعت رازان جبو زارو که کت خبتنا آزمونه و آزمون پیشیانش بوام بسه و خوارنو و خوارنجی يعني خوارن زيادة كو ضرر دنا أو كون جيران كو زيادة ضرر دنا لشان هنا يجي جيران يجي ضرر دنا وان جبو نخوشانية وان هنا بلا وان دوان روجة نخون كيم خون وجغيني خوارن وخوارن يجي أو كيوان ليستي خوجي بلا إيدي حاجة هبن يعني نخاسم يجي آزمونه یکاسی که به مرد پیشید مرد باش ورید که مرد پشتی به ضرر داره که خود تلیکه که خود پیه که خود و آلچی پی مرد چرا مرد آلچی این کاریری بچه آزمونه دوی مرد آلچی وکی جبوی مرد خود سقط نکت پیشی آزمونه ده جبوی لیستی خود مرد پشکی سویک لیستی سویک و تعلقه وان کیم مرد همشون به فوتبالی بلا نریزم به مهنه وسا yani ne konu تو بنده پر خونه وستینن دعوت هیام دعوت ایدی بیشتر هیچ جو هبیم باشد به هیا آزمون خلاص بیم بیشتر Bakın bir mesele de mesela sobe azmun heye zaruk mesela xavna şey خواوان degiştikin. ساعت خود Sebebi tevin zurazin ki zurabın mesela vişevik kes ne kadar razı. Stres hem ne kadar Senin ne stresi ya? Yani zihnime çat xabete zihnime çat xabete gelim em yüy pay bizanın. Tu tişteki zorati nikari pek bini bu zihni. Cehnayne. Sebi tu çıkar beriye da avata hareket ete, xavata, xavnata, rabunata, xarnata çambe dise olsa devam ki. Yani tu yeki de razı, dise yeki de razı. Dünya da tatlı razı, dise dünya razı. Çünkü mesela tu serteşti ne koy? Mesela bu bejin. Vi sobet dura bu serteşti bu koy.
میدا تجی اوی تجی او وانجی جواب وانجی تفاقلی ببه بلکه نو امتحان دا تو لازم که بچی توالتی او تشکی باش نینه yani Berevaj ve ki emwe roje her tişti dedeni ser sıfırayı Evet. hem de ben bixun. nabe yani te beriye de çadwi le piçi şirinahi başa bu evi bu zihni kabatı zihni başa tamam bir piçi şirinahi başa le beriye de tişti nakhari tu vi disadan evi mida xwaji ev vajete xirake yani evi bizanın canancı mesela hüner tişteki kıymete li zarok zahfi debab zahfi vaham el hazatken yani bir meselede hüner amitünü usan belsin. Benim. Gene ki mesela perverdeye insanın çarç etme himbina insanın çarç etme me bir pay bizanın baş bizanın em çit binin em yuhira dibin. Mesela Fazıl Sayha'ya evaki zede Piyanisteki navdare. Navdare. Mesela Fazıl Say tine hüner avitünü babe Fazıl Sayji navdareki piyanisteki Türkiye'deki meşhur bu. Yani malda piyano tüne be babete piyano ne dekiste tüm karibi bir piyanist. Seviye em hemi bir zanın ne zede kevne ser zari xoya. Derfet jigirin. Evet yani ya jib zanın stres avancı zedeneken li hem vakti azmun edeci hem piş azmun edeci gelek em avxa mesaj avxa zaru kar xaji evi pay bir bejneva. Bey. Pirsek ez xwazim ji mamoste xwe pirsim. Mamoste gotiye merhaba. Dibe kurê min diçe beşa saysalê dixwaze bibe parêzer ji ber vê yekê jî dibêje ez ê pirsên eşît ağırlıqê çê bikim ez ê saysalê çê nakim. Em jî dibêjin her duyan çêke û em naxwazim bibe parêzer jî gotiye. Gelo em jê re çawa bikin heya ku bike. Yani tiştek ez barim pir ama ki nav hem de gêrê lê kamê çawa çaresi. Yani ev jî gotin jî nav malbata de û nav zaroka de derdeke mezin e. Zarok tiştek dixwazin malbat tiştekî dî dixwazin. Naxwazim bir parêzer dixwazim beçî. Ez bar dikim qey saysala qey dibêjin be doktor. Be doktor ew xwestina wan e. Belkî ew huner kurugre tune bî keçikre belkî ew huner tune bî belkî ew xwestin tune bî pêre. Tişekê ku mirov nexwaze gavê ku kêfa mirov jêrê nê wekî ew çê ye. Yani wekî ez çawa bêjim. Wekî sıfirekê mezin e têr û tu jî ber mirov ye lê belê ûrê mirov tu jî ye. Mirov nexwaze ku mirov Tiştê xweş hene lê em nikarin. Yani arıkarıya vici belki terineke. Belê ya em nizan yani hunerê belkî tune bî. Yani tişekê ku mirov nexwaze û kêfa mirov jêrê nê û mirov kotekî bide wekî wekî yê kotekî tun karê xwarim bidî. Nikarî zor bide. Cek ew dî çawa kevçîk dî adwatê bavêjin ew Rast aynen. ew ji saye ji bo malbata yani em mamosta şeveqê vê jî dibêje em dixwazin pê zaroka ve bila jiyana wan di aqilê xwe de şekil nedine. Jiyana zaroka ye bila bêlim pişkek ew jî jiyana xwe destê xwe bidine. Berdevam bikin. Belê berdewam Bila hinekî biryara wan bê, ne wisa? Bila hinek ew wan bê diyariya wan bî yani wê wî jiyanê ew zarok berdewam bikin. Gavê ku emirê wan hate çil û pênciya li pişt xwe rêniştin bila ji dê baba re tiştê nexweş nebêjin. Em vî jî dibêjin yani Gotinê ne baş em nebêjin. wê bêjin em zaf sajê dikin wê bêjin parêzerî ne tiştekê beredayî ye. Aslında bêş hemû başin û menfiata wan zaf e û dinya bê hemû bêş ew nabî çênabî. Kêfa mirov şikî jere bê ew bû zarokekê me îsal ew çênabî tibbî aromatik bitkî. Malbat seta notê wî sanekirine çi yeş. Gelek kes nizanim beşek çawa ye. Mesela gavê ku em bêjin ew dizanin navê çi bû ew. Ez jî wî nizanim veke nate bîra min. Dît ev jî ku mirov çi ew ka disîne ev giya û miyayê ew. Aktaran. Aktar gavê mirov ku aktar mirov dizane lê belê ew ka wî ev e. Bêşa wî ev e. Bir aromatik bitkiler zarokekê me heye wisa dê û babê wî naxwazin. Sarok kuruk bêşa saysalê girtiye dibe illa tê bir hemşîr yani jî bir hekîmekî kabul nakin li belê zarok ji dûr ve awsa li giyayê menfiat li wan dinêre dizane çî çi ye. Di bêhna wan de dizane çî çi ye. O kabiliyet edin. Hunerê wî heye. Hunerê wî heye. Belkî bu yani dibî wekî belkî reklam ama belkî bu İbrahim Saraçoğlu yek ew jî. Mirov zane belkî
تکانی خو فکر در حقیقت او که ده هنر دم belki نزان premle pir baş çekiş veren yoksa مثلا بله herkese ki janti خودت fikri var yani peşevi zaroki emeçime bigirin yani şahsi o ki koteki medde baba anivat mavan da qaykirin mego hünere zaroki ve dvi beşe de heye F5 Türkiye'de keme o او كويش ضعفه منفعته ويش ضعفه وبيشاويش هي يعني احتياجي خلقي جي هي امتكارن دي زوانجي امتكارن واجي در حق فيدا يعني بيشكي كمرو بيج بردايه او بيش بلكي مرو در حق فيدا زعفتش نظام بلو مجمرو بردايه راستم يعني جبت دي بابي مجالك بشان نزانن وكي وقت همو بيش از مثلا بيشكي دينش بيجم جبو شي از فيد بيجم يعني او بيشكو او بيجن خلتف زانه هنك شي مثلا بودولوجي ayak bakım bölümü Kesinlikle mesela mesela kiriye. Türkiye mi? İsal öğrenci keme, İsal kondekar keme bu mamur. Kond halasçır bu mamur ayak bakım bölümü. Hastanede İstanbul Çambe Sakura Hastanesi de bu Evlu'daki bu uzman Koreklü'deki işe hot ya muronuzan yani ideka kutuş deva berbeş ya ayak bakım bölümü podoloji. hani ki hop hep gündür af kurmanca da ay beşte her bir halke pakış kendi zamçı. Yani jibert vakit tegot em nizanen hin beşa hem tane usa buan dikenin az bağırtım. Em nizan yani kan beşa buzan bir menfiata ve buzan ben o duan beşa de hüneri zaroke mehebi نحاوجكم زاد بسروان برن تدم شفقه ام في خبر جيانا وانا بلا هنك ناف جيانا وانا ترجيه وان جهبن يا قلنا يعني والله جرنا قلنا زاروكاتي شمكي زاروكي افدم زياده دو باب مالبات كتن جيانا وان راسته وكو مالبات كبنا ازمونه ده باور که زاروك gelek جرانا كبنا در حقیقت بده ما مستجي بلكي ايد زانه او ki yani araştırma zafın ev zaroki kutkevna azmune stres düzeyi van yeki kutkevki ameliyatı şevi zedetre deo baba ev naxoşe kutkevna ameliyata kanseri stres düzeyi van veki vane henek malbata vek van zede ya yani jiyan azmune tene yani azmun tene ne ki de jiyane de par او که ما بو خوندکاری که ما بو جوان خوندکاری او که yani باشه هشوی زیده yani جوان باشه جی هات azmına legesere maya daroş ve ma mosta az insan nakem azmını yok yani az nakem başvuru şu او که مجبور نین legese خل نه مجبور بکوی جارك بيجي خلنا مجبور بكوي قواز ناكم مقول شو ما قواز كيف ما اطرسم استد هشيماري اجدلارم مقول شو بوشته يا تدي بار نزيه seçimi bu. Vallahi prekut nava maliyede haber dedin diyamını babamın. Yani asat kim kuaskema azmını ve jiyana min akbe. Yani nebdilem şebi ve jiyana min mahbe. Ma ani hat bla malbaz jivi az yani racam jwana bla akle khuda ul bachabe bla binur de jiyana insan da azmun ve ki az farz kim ama ökçek çekin khalitayek çekin duy خليتها دي هي باب هي خوارن هي وخوارن هي azmun هي siyaset هي پروردهی هي حمو تشتري قبل كو نزيك پروردهی ام دبن اوكي azmun ام دبن ام سروان حموا ام azmun نفسين ام بنش خود جيانا مدى azmun بيبه تشتكيتنا ام سري تبع بحرف مازن سربي خليتها بحرف مازن ام azmun نفسين ام بين كو azmun شو او خليتها تتبري شو بي نفسه مالبات جزاروكا بيتر في اكوتشن في البرشاوي خوتينو تنجيان ش كورغرام النفسانت مگو خليتها تا افتدائي اف هي قد هي مگو ايه مگو دياتا ايدي بقدر يان ازمون والله ايش ديامن صدقاتي ازمون مگو بابته كو اوجي مگو حوالته يا مگو ازمون از كارجنا كم ازانم كو هشمن از جواني جهاتي ما اتكرم باشين كي اوكاوي كماسياوي اوكم متف النفسان من السري حرف مازن لجسن نفسان مگو فيكا البرشاوت اف هي لوما تزعف تصي مگو خودش ترازي تو في لجسان مازن سيلكي واربدكي توجي وكي واني ماين بشوك نفسه يعني كنت شك في بو جيانه زياده خرانابي جي خو اللي حرف كل لجسه جي كل لجسه تدعتي نفساندن بلكي بشكل دك تشتك بي اما فاني ماي تشك نابي تجيانه بردوام بي او كرك كتا ازمن اللجسه دغو ازناكم حبكي تاني خلفه يهبو نوطه حشتي وناحب راستي يهبون و اويجي وديا ويجي وبابي ويجي يعني بشتي اوكي ازمنه چنجرلی میگریانه مالتا آوه خودش ترازی به و هر دوش اقبون يعني وان پیوان ندگوتنا مالتا آوه خودش ترازی ندگوتنا يعني كيف وانش وان پیوان ريجي زدناين او كتير صانه ديو بابي وصانه
لبل إيدي بريكو جوتن جدل شون شمكي أوان كوري خصبنا وي حالي نبدأ استوان جدركت يعني إيدي نظام انت وان جي نزاني بود نظام انت شواجه دران يعني جي كونه يعني كوري يعني بلكي او كوري بو تركيا birincisi يعني راست لسر في برسيزو سابرس مثلا گوتنه ya كوري beşa sayısal diye le ve eşit ağırlık ez bağırtıkın parizleri çed benim yani dema ji beşeke cuda çebike puana vadana ke ve yanji zahmet ya ve çiro şede devam او dema kevin de sabu iro zaro gavi kut kevin azmone ektine 5 tine yani zaro ki yapası şekil puanevi liseri 5 et asfartken liser 5'a sayısal ya lebere كتا azmone edebiyat ve matematik 2 çekir. Şu azmone avul at teyeti zarok tef. Zarok hamit şey etkin şu koyuna. Ayeti anroja evke pazare gavi ku keta azmone ki yapars şey yapars kim edebiyat bir sosyal bilgiler 2 çekir. Ve liser 5'e sözel puanı yubit. Tercih yakut kare liseri bir sayısalcı ve sözelci ve fark nake. O sayısalcı becit kare set eşit arkada matematik 2 o edebiyat 1 edebiyat sosyal 1 set kare çeke isat kare parazeri tercih ke çi kemesiye keye yani henekce zaro kene na va beşad evke piçki fırk şu kene asfartım eko sayısalcı ne coğrafya dersi kem binin tarih dersi kem binin azmın de derte jwan henek yani ku xabtnu u xabti ben hatta iro او meseleci tehelden hemen tiştici beşe dişi der bas. Bebe de memtikar niye ki eşit ağırlık ede xuan be. Sayısal içe bike. Dikari her beşeke sayısal içe. Kare çeke lebeli fen du salı dawiye nabine ya. Wan derze ku ne deti geleke pxap xapta. Ew jî yani geleke zu dest xabate kir. Yani ku ne dit bi yani beşe kumro ne xapti derze kumro ne xapti muro tevi azmine muro ne kare çeke. Ne xot kare tercih ke. Yani em vejin edemi. İro kijan beşe und xuinin bixuinin کاری کند خوازن یا جی زانگی بشه کند خوازن بچن و او درس ندیت بچی اون بخو بخابتن اون چه بکن پوانا و جوره بره پوانا وانجوانته و سر ترجیح وانج انگلی کتنیه حتی مزارو کار وید بیجن ان بن انسانی که کو بیشاوی sayısal بی بلا محقق sayısal ve eşit ağırlık yani bile edebiyat çeke ne dit beji bile çeke kemci dit bile çeke yeku eşit ağırlıkçı beji bile muhakkak yani vakt heyeçim kit ayete de vakt terivandike bile muhakkak sosyal bilgiler 2 şeke bile puaniye 5'a sözeleji o eşit ağırlıkçı bile destevan da hep yani hani şey dedi hani 5'a sayısal giring na gire gori ko giring na gire ya o dibe ko az 5'e baş eşit ağırlıkta bir tercih kim tabii zararı bitine be ku fikra insan bu görece hani revil seriye bir kefa yücere bir karar üretecek işte bile o puan destevan da hep be mamusta yani demama jihindik ma o jibo azmune jihindik ma em tavsiye in çava hem de xwende kara hem malbata bikin bilad be heyama davide ediçi bikin em bejin gaven dawi verna avetin lu gorbe em malbata o xwende kara reçi beş ez seri da bir bejim hem bu debaban hem bu xandevanan sebebi او کیوی نوی سری آزمونی خودی آریکاریا و مبه خودی دست وام ببینن اولی بیشم یادنی بزارو کان شو من مستای هیچ گود yani hatta naha çan davi bibin çan çekir bin vireye da bla ev xad zede degiş nekin eva yek yadınıcı hatta mesela subah imtihanavan heye subah azmunavan heye işe bile öde xırna xabit böyle rahat beheylin li hatta beriya rojeki بلا خبات خو بردوام بکن بلا دوام کن جویدات اوایتونه لی دمروج ایمینه ایرو بلا خوار راحت يعني بلا روجا ضاوي نخب بلا گل دباب خو یانجی گل حوالی خو بلا درکبن بچی راحت بن گرن او بن اوایک یادنیجی ایواری خو بلا زیده ندنه زحمت بو خونی چونکه خود چقدر زحمتی خویته هنده برابه نکاره برازه چقدر راحت بید خویش هنده راحت بید سبی یادنیجی دبابی وان گلکه وی خبردان گلزاره که خوب کن بجنوان ام امتحان ام آزمون خراب جی به باش جی به تو زاره که منی تو قیمت منی از حشتت کن
Ne davya dünyaya em dikarim Ne daviye bêdawî. dünyayı gerek bir beşte var. Ve mamostez gelek spas dikim Profesör Doktor Fuat Tanhan malava avaj bu agahiye hêj az bêjim. Mamosteyê rêberê Eyüp Ok gelek spas malava jî ava ez herî dawî peyama xwe bixwînim ji batmanê gotiye Ozan şandiye ez barim dibe xalê min ne ez gelek slava lê dikim em jî gelek slava ji wan re dişînin malava ava gotine ku wê dawî şîrêtek wê dawî hebe ez jî dikarim bigirim paşê min xatir bixwaz. قوتني كمية داوي قوتني داوي خلاص نابن خلاص زعف اللي بلا نابن مثل ليه؟ تشكي كرد بيجن يعني مالبات جبو زاروكا زعف تشتخوازن جبو باشياوان جبو جياناوان جبو كو جياناوان برحتي بردوام كي زعف تشتخوازن اغلب جيجي مالبات ابدا مجبور رزق زاروكا جبو جياناوان ورحتيوان بيش جبوني الرزق از باورم كو جبوني الرزق ايدي زيدا تخوازن جوان تشت قوتنا كي ديسا قوتنا بيش شايه او كيما دبيجن علمي بيش دبيجن دبيش خامرو الباي رزقي ببازا رزق جمرو دور دبا شوا مثلا دبي زارو قابي كو بشوك البرسن جي دياخو يجا ببكا رزقي وتيت كيف دبي Rastı. شخام مزن دبا رزق جي دور دبا حتى كوصايد رزقهم مجبور بينا او كاربكا ويانجي دارت عام جي خدنا رزق عاصمنا شورتي بر بيوان لبلي حيوان الباي رزقي بازن Rastı. بيوان الباي رزقي بازن ردنا رزقي ده نسيب زعفيه ابنا بيجن بالامر البيرس يخونا شي تمرو هري رزق الجور هردم ناينا كي دفمرو لبل يجبو رزق زاروكا جبو بردوام كرنا راحت جيانوان ديو باب يعني بلا في او كي في ازيت بزاروكا ندنا كرن شمكي نوا رزق ده حقا نسيب زعف هي بلا بشكيك جي يعني اراخو وان هم اخرت تاني نكن بس اراخو وان لسر ازمونا لسر جيانوان اراخو وان تاني بلا اخر نكن وبلا زياده جيانوان دس يخو نخرا نابي ولا بدو ندن از باورم ويا زاروك ابدا ما شبكي تجينا يعني نوكي عاول نزانن وحموتش نجمز نخوين بدهم تجينا يعني الراس والراس قبل مرود دي زمانك يخش مرو جوان رجو زاروك ابدا ايدي زوج فهمتكن ايدي زوج اوكتن فهمتكن زمانك خوش اما ايدي زوج فهمتكن اف ادم تبزبي İnşallah embejin e başı Dilan Yaşar Malatavaz gerek spaskim Zülfü Kartalgül gerek spas destete sahibi Sayım Erten Malatavaz gerek spaskim Burak Aygün destete sahibi bedaviyede müzik ekem gühdari bikin ajı hatırı homu xazım çend gotin az jid xazım bejim malbat helbet un maftarın un dev babı mene em jijwa hazdikin le hineki ji bir yarış zaroki xoreji bihelin و لسروان بسكنن وش بخوان دكاران جز ببيجم روجا داويش كرما خوان نيلن كو ام نوچين فلان كس درنگ مايه فلان كس درنگ ما نگاشت آزمونا خو سالگوان ام بيجم بوش چو نگاشتن آزمونه و نوچيا ام نبيجن چقاس باشت بي ون كاري مجي زحمت نكن جبو مجي باش بي براستي دل مبوريه ون حمه ان شاء الله باشا كود دل ودايا در باست بي ون قزنج بكن لخو باش بنيرن صبح همان ساعت ده بمجارن جدا ميوان جدا ازل و دريبم ون جلبر ekranın xobin bu müzik ki em xatir jaz xwazin roja xoş bimîn. Pencere rana dana telu biskuta dana makeşi meyver çever toşira çever cadana vay 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 pencere rana dana telu biskuta dana makeşi meyver çever toşira çever cadana vay 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 Maşim bezere sabi nişmi peru kanati Haqi murade meker nemneme çene yapi Vay 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 Maşim bezere sabi nişmi peru kanati Haqi murade meker nemneme çene yapi Vay 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 Pencere ranadana Telu biskuta dana makeşi meyver çever toçira çever cadana vay 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 benzere rana dana telu biskuta dana makeşi
چی میور چور تو چرا چور جادانا وای 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 Ez berfim 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 lelenar lelenar Ez berfim 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 lelenar tu delali Ez berfim 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 lelenar lelenar Ez berfim 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 lelenar tu delali Façıya ki sorum lelenar lelenar ezber façıya ki sorum lelenar tu delali ezber façıya ki sorum